Good evening, whakalawhalahi atu hanei hado tola da wala tala tutupu. Koe tau whakatu talang ha New Zealand mō Niuean ke whahe tapu nei, lahi e mitaki. Koe tau mana te whakakisi, a ia he lilifu palemia ko tau ke talangi. Pea ia koe tau lang matai ha New Zealand ke lata mō Niuean, kua whaihikianga ke tau puhala, whakatoka ngahua ke he mga honei. Koe tunga ka pehe ke whamapapa mai turu hai tau tupine kua whitahe puaki mai, puaki mai ni sino. Wane after e milion dala ne puaki mai ke la tai pa ue tau ne me tau hau. Ho ma whaa mga e milion dala ne ko tari mai turu ke whaa mai tau ni, ho mau mi he tau hau. Ka koe mena lohi ne kua kisia mai turu nunga kehe mai ha mai turu tau whakatu taranga ko tari e tau e Nusila ke he ua ni patanga tupi. Ai he tūru tunga he whamuhani mga ni si ka huru milion dala ka mai ke whaanga tau tūru he a tau tūru budget. Si whaamui milion dala ka whaanga ai ke la tai me tau projects. Mena lohi he hama tūru a tau whakatu talanga. Hapa lewa te manako ha tau tūru ke puke hama tūru ke tau spihi budget. Ke mai ni wala tupi ke la tai mui tau mena te whamuhani ma tūru ke AA, administrative assistance and maintenance and so on, asset maintenance and so on. Ko tari te ki tausi piha e moni he hako i lo. Lahi tau ngahua he tala hau he lilifu palemia ko kisia foki e taumanatu ha New Zealand ke hoko mai ke mga honei ke tau ngahua ha Niuean. Lahi te whia lo tūri ki se. He halo tūru a nono ha tunga he hau whakahanga ni e tau mumui whakabiznisi tau tangata he tau tūru atu. Si ki sia puke lo tūru ka hālonga te tama mene ki ne aiwha mō he te maharai kua mani. Tuki te restaurants kua whai whakahanga te ki hanga. Si ki ha whang mui kaia i lo tūru. Si mui tau whare whakafua. I tau koroa tungi tau kato wā kese te whauna pia. Ki sia lo tūru. Ki sia puke lo tūru kua whangi te mautani matawai. Kua hai e maree whakarele mtau kua tau isi te tau kawehila. Te mana uzia, ki sia te kaha e koe horo whakahanga tau tūru i mua. He ha te tūru a tau whakatu taranga munu sila tari mai, ke whakahoro bihi e whikaura te tūru. Si lohi whiwhia haako, ke haaka o nonoanga, hako te taini he mai tūru a kisikisianga ki tau pena nina ko tau se e whakatu whaka. Pehe lilifu palemia, nā kai whai hikianga e taulang matai New Zealand ma Niuean, ka koe tau ono-onoanga ki mua, lahi e mitaki. Matataki atu ke he tau whatutalanga he tau motu ne ua ke lata mai wakalele, he tau aho ua ke tau whahe tapu ne ua osi. Ko he wakalele nei, amana ki ke whakausi, e mahina ka hau. Pehe lilifu palemia pese ni kua whakausi wakalele, ka kua whakatoka whala whakaholanga ke lata mai tau ka hau. Koe whakausi mahina, matahiku mahina, a ko tapa e wakarere ne whai hau every fortnight tunga he ka he tala te tūru. Kai amamna ke mai tūru ki riu ke ka mata pū ki mahina uni he tawa hau. U e wakarere he whai tapu. Ke la tai mo e hata tūru a mutu ka bere ne tala atu e mo ia. Kai manaka mai tūru ke tāranga tau whare telewhironga ke whakamawhisi e lo matai e ro tūru nuka whai business bi e maani. Ko te ria ngai ke tā whahanga tau whare. E koe tau ono-onoanga ma te whātu talanga malolo whiwhi ke tahe wakalele he tau, ue wakalele he tau whahe tapu si kakamate tau ka hau. Ki sia mai tūru e mga ni ka lahi gai de maan. Si ki sia whuka mai tūru ringa hanga mitaki e whakaoroanga he wakalele he tau ni. Kai ke he puhana ki he tupini mua. Ka kamena ni ki sia whuka mai tūru ai hanga mitaki lahi every fortnight he uka te tangatanga ke ki sia. Si koe lauka ni he ke o ke ue e wakarere he tahi whaita. Koe taha ni whoki e mena kua mana ki ke tau isa ke whakatu tala ke tau tangata pule ke tau whale tali whenonga ke lang matai alo tolu, mai whalo tau ngahua ka whakatoka ke tau ngaha kua mole ke tau maanga. Pui lahi ni e matulu whakatu tala ke he ononoanga ke tau ngahua tourism he mahani. Mui tau puhara ke lang matai e ke te whakauia. Ki sia whuke mai tūru ka hei mahui ngai e whahi tourism ki he wharu a ngahua whuki tu he whahi no whanua whusieka. Si a kato, carving, all of those things with the tourists.
Sikumaria ni fia mo tulu fuki ke ono ke tuku ange ta wala tupu ke lama tai e tau business bia he tu tangata he tulu atu ke lama tai kai ono fuka tulu haka ono e ke ue flight every week as from June next year ke tuku ange ta wala tupu ke tau accommodation providers ma ni kai ke dalilo tulu ke expand lo tulu do facilities ke make no ke kapa ke wufu poko i na manako i ma tulu mo to ko mai na si unit to Koe tau numela tuli si foki ko kisia e maliki si hake lahi ke he tau kwa mole mo tau nei. Koe taha whakaholanga fō he whahinga hoa whanua kwa amanaki ke whua ke tau whakamai longa anga ke lata moe tama whuata kwa makaka ke hinga hoa whanua mo pia foki ke he takawhanga ke he tawhia. Koe manako ke whakakehe foki e tau whakaholanga he tau nei. Koe tolu e pale ni kua manaki ke tufa ke he tau whakaholanga he aho e tau manakai he lalulangi ke he tau whakawhiwhianga he pule whakamotu. Ka koe mga honei kua hawhangi ke he tau tangata ke whakatu e tau he ngoa halo tolu ne kua kisia mōli e malolo ke taunga hoa ke whanua mo tau whakaholanga takawhanga. Whalu ni a tau puhala ni ke kisia whuke e tau whanau ki ono lau tolu mai ke alo tolu nei ka pehe whaitutuanga se kisia mai alo tolu mai ke alo tolu ke tau stonga huia porque ono alo tolu ke tau role model sa ia whatala hau tutu e whakao whuki ni ke alo tolu ke tau stonga hua whanua pia ni ke lunga tai kai ko hea motor whakaloanga laulahi ono whuki nakai ni ke ono ni ke ke tapa ka ko fita ni e whainga hoa motor ke ono whuki ke he whalata whakaloanga he ke he Niuean High School ke whakaho whalata whanau ke uta whuki e taha subject e wa horticulture ke lata e mo halo tolu atau ke he mga hoka otoro halo tolu he aonga kai tunga ni koe hamotolu na manako ke whakaho whalata tangata atau whanau ke ono ke he whakasino laulahi nā kai koe taha ni he tau atau mena kua mai ke lo tolu ke mua mai to tup kai ke kua toka lo tolu tau lotu kei. Ne pehe mai e hukui he whahinga ho whanua koe manako ke whakahoho e tau atu hau tupu haki ke mahuinga enga ho whanua mo e takawhanga ki he towhia koe taha wala he mui he tangata niwe. Ka manako whoki ke ono ke he whakasino laulahi ha koe kamatanga nei. Ko ka matanga ni ka eke ko mai ki foki ke ono tu ki fafu ke follow to business ko mai ke fa tu pe follow to pale to ono foki mo tolu ki si ya ole tu foki ni ke mo tolu to tangata e to business ni ko mana ko ke langwatai po ke fa pale e ha mo tolu a whakalanga ni ha whangia ngai ani ko e aho hongfu mawali ya ke topa ko ia hoia ka tausi ia whakatatahi motu, ko ia hoia ka whailoa ai e motoro e tau tutuanga, o ko hai e tau tangata ka moa e tau pale. Hawhangi he mga honei ke whakatuhingoa ke tuku atu ke whahinga o whanua, tau pā mo e whakausi e whakatuhingoa ke awhleili he whahitapu nei. Kai pehe mai, nā kai mai ke tau tangata mai he whahinga hoa whanua, ke tuku alo tōla tau hingoa ke moa e tau pale nei. Manako ke whakalaulahi atu whoki e whakahaulanga nei, ke he tau mga hui moa. Ko hohoko mai tuai whalua tau whuata mai he whakahaulanga YWAM, ke he motu ke lata mai whawhetu ianga mai tau whuata mai tau tangata he motu. Ko mtakau YWAM ne ka mata he tau taha hiwa onongo fulu, ko whakahoho tau whanau whuata ke he mui whakakeresiano ke mai ke oatu mai tuwhatuwha e tau whakakoanga ke tau motu ke he. Toko walu alau tolu he mtakau ni ko hoko mai he tau motu ko Samoa, Hawaii mo Amerika. Kai whenaunga nei puhala mai ke lise Krisiano he niwe ke langmatai atu ke ha lau tolu a manako ke nonofo ke he ono e whahi tapu. Tala hau e takitaki whawhikau mai tau whate ke lisea ko aifolia po male ko e whakaholoanga mitaki anei ke lata mai tau whata mai ke whokinia niwe ke kauwhala taha. Kai kua lata ke kisi ki ai. Nā kai koe whakamua nei he tau whenonga he YWAM kai loa mai tōlahi e aonga he tau whakaholoanga lau tolu
ke lata mo tau momui fuata. Tō tuku whenonga e mtakau nei ke mahina November ka no fua tuki tuapa moha kupu. Tō whakalau lahi wala tala nei ke tuahi mua ka hohoko atu ke whakatutala molo tolu mo i kisia e tau whakaholoanga ko tausi ke motu. Lahe fuluflola he tau lanu ango aulu haluftake lau ke a whatata he maanga he a whai mkomole. Koe tau ngā hua mo i tau whakaholoanga kua whakatokatoka ka mata mai ai he sivi koloa he tau mamatua whiwhine ke he fusika whetoko he maanga. Ka koe aho paua ki ko kisia mahuing he tau aho pihe nei ke whakatata he tau tā leni tau koloa mo i tau whakawhiawhia sino he maanga. Pehe whalu tangata ahiahi tōla he mita ki aho a kua ke he tau mena ko moa ki ai mai he tau fua whanua tau kai mo i tau inu si kisia e tau unga kua mua te fuluflola ke he maanga aluftake lau. Koe whala tau ngā hua kua whamatala hi kui he tau mamatua whiwhine ko moka tano e pulotu he tau mamatua whiwhine ko whamatapatua ki e lili he tau nei. Whai palea kua tu whoke lau tolu ke lilifu pale mia kua toke tā langi. Fua ki ange e pā reo ke mai kia ia ki ahiahi atu ki tahi whalua mangaho. Ka koe tau whakaue lahi e mtakau whano taktiki maanga kua tuku e tau whakaue lahi ke tau tangata kua tolo atu ki he aho. Si mua tu whoke ki he whatu whano. Ko tuku hake e tau tupelanga matai ke lata mo tau ngahua he matakau taktaki maanga. Pese ko longa e tau whakaholoanga nā kai whai aho whakatātāne kua whakausi nā kai whai kōri whiawhia. Kua kamata ha luftake lau mo e whalala fulufloala ko Lily Beth Pao mo e tau kōri whakatātā he tau whakahelehele o atu ki haonga kiki se pihia mo tau whānau whuata he maanga. Taha whoki e taha whakatātā koe kōri mauli mo tau fuapoi kua tō mawhala e matau whiwhine ko whakakisa ki aho. Ka koe tau osi lai whoke tau whakawhiawhia he tau matau whiwhine kua te kitaki matua e ke pole ko lilifu ko vai ngā tuku tonga mo tau lea mahofi a lau tolu kua whakatātā mo tau kōri he tau matau whiwhine a tamaha tawa a luftake lau. Hana tau tolu tau wala tala tutupu ke lata ia mo e awhiawhi nei. Tuku atu whoki e tau manatu whakaalawha ki he mga whaua ha makahia ha koe tau loto momoko ke whae tapu nei.